Samuel Wahiri mlango wa 15. Abusalomu anapanga njama mbi. Mstari wa kwanza. Vikikala baada ya gago, Abusalomu azitayarishira gari ra farasi sehemu na atu 50 na kuuka malo mbereze. Yewere akarauka na akarungarara kanda ya ngira endayo pande za mviri ya wamuzi. Wale mtu akiza na malalamishi kwamba gaikwe mbereza mtawali ili apate ulamuli. Abusalomu were akamwiha akamuza, unambola mziwani? Kala were ye mtu andamzigizi ambe, mimi muhumikio nambola kaiza mbari mwenga Israeli. Abusalomu were ni kumwamba, goma neno goniga karakara kizaga halali ela kana mteyo sareza goloni mtawali kukusikiza. Kiza Abusalomu were ni kumwamba, kalaho mimi ni mlamuli kaiza insi kila mtare na malalamishi hedu kesange kuza kwangu na mimi nikampachi. Kiza Abusalomu were akamgolozera mkono akamzagamira na kumdoneza mteyo sare kuza mzamira. Abusalomu wahendera utumu wa Israeli yose maro mzirira mtawalika kumala ulamuliwe na baye akiite kameyo ya Israeli. Baada ya muda wa miaka 4 Abusalomu akimwamba mtawali, navoya ruhusa nende Heburoni nikause hati niliropiga kwa Bwana. Mimi humikio roho kala naishige shuri kuko Aramu napiga hati nikiamba kala Bwana ndanijalia kuya Yerusalemu be mimi ndamwabudu iye Bwana ko Heburoni. Ye mtawali akimwamba, enda na dheri baki ukachende Heburoni. Konya Abusalomu akuma ujumbe kwa mbari zosi za Israeli kisirisiri kwamba mndio sikira gundari napigwa tu baine nani mwambe. Abusalomu azakala mtawali ko Heburoni. Atumagana mairi magwirana na Abusalomu kula Yerusalemu. Atuwere mazali ko herajeni na makwenda kuko kwa niambizo na kama manyire chocho sizulu za mpangowo. Abusalomu ro kala nambo za sadaka hamlagizira Ahithofeli azakula kwao kwa mzwagilo. Ahithofeli were ni mwadhi wa mtawali Daudi. Banje amakienderera kupata nguvu na Omario mtu wa Abusalomu akizidi kuongezeka. Hakiendeka mjumbe mwenga kimzira Daudi na kwamba mioyo ya Israeli yahaunga na Abusalomu. Gonya Daudi akaambira wa maafisa yose kaiza utawaliwe Mario kala haunga naye ko Yerusalemu akiamba, nzonifu chimbire kala kafunda chimbira vivikare beka hanande edima kumchimbira Abusalomu. Fukito watu abanda fugira haraka na fuhendere uthiriri na alage watu amuzi kwa mushu. Watu mtawali makimuzigize makimwamba, siso umiko futayari kuhenda utu wowos ndio ambao we Bwana we humtawali. Baye mtawali akimbola na atuo sinya nyumbani mwakwe ela akiricha suri yako matunze yo nyumba. Ye mtawali wambola na atuo si na maro fika yo nyumba ya mwisho ya wamuzi makima vichache. Mtawali Daudi akatongoja humiki osi na akereti osi na peleti osi hangana wa Agathi magana mahanda Mario mbola Agathi kumtua. Kwenye mtawali akimwamba itai mgiti, kwani niwe nawe unafutua uwo uyoka kali na ye mtawali musha kwa kukala uwo umujeni na kiza umutoro uriye shimbira kwenu wewe kuzazuzizuzi vikarani kwano ni vinorero beni kuhendo ndengere kaunga nasi na mhatakone ndako kwenye sikumanya halondo guzo uye na Bwana na kwanye sembazi na uaminifu. Ela itake mzigizi ya kimwamba, here Bwana ishijo na here we Bwana wangu mtawali ushijo. Sunduho kala ni kufa edu kukala moyo humikio na yanda kala ha. Bai Daudi akimwamba ite mugiti, enda mbere ndo akivuka iye na atuwe osi na adamua vikara Daudi na atuwe na mariho kalama kukirani atutsi osi marira jomu. Mtawali Daudi haunga na atuwe osi makivuka detera Kidironi kwenda pande za nyika na Lola Zadoki na yakiza na alawe osima kizangunga naye kono mazari zitikoro sanduku ra kila ganesha mlungu kwenye makirihu ula ro sanduku ra mlungu na Abiatari akimbuka hata atu osima kigonya kwa mbola wa muzi kwenye mtawali akimwambiriza Zadoki rihale ro sanduku ra mlungu uruje mzini kala Bwana ndani kubali banda niuzia na nirone na nigaone makaloge kaheri ela kala ndaamba sifahirwa ni uwe bule bai mimi ni tayari na hende jao najo ni karakara. Kize mtawali akimwamba mlombi Zadoki, Lola muhale mwana wa Ahimaazi na Jonathan mwana wa Abiatari muye mzini na dheri ela ndakala nikitariza ko vivukoni konyika muhakamu ndiho nihirikira ujumbe kunimanyisa. Bai Zadoki na Abiatari marikiri hala ro sanduku ra mlungu makiruza Yerusalemu na makisa la kuku ela Daudi wambuka mrima wa Mizeituni kunona bagari kwani matozi kiso chechere kizafinikirwa
mwa na wera nyayo tuhu atosimaro kalhanga naye na mazifinikira vitswa makimbuka kuna mana bagari kwane matsozi bai mtungwenga akimwambira Daudi akiamba Ahithofeli ni mwenga kaiza watu mario kuricha makiziunga na Abusalomu. Daudi akimvoya Bwana akiamba ewe Bwana nakuvoyoga hende maadho gaga Ahithofeli gakale maadho gakizuzu. Daudi arofika zulu mrimani atuamba watu makala makimwabudu Mlungu oho keroni Hushai mwariki valore were rize taruka na kitoni mwako were muna vumbi. Daudi akimwamba ukigwirana na mimi bonda kala mzigo kwangu lakuya kwa mzina kumwamba Abusalomu ndakala mhumikio hewe mtawali hereniri jokala mhumikio wa babayo hangu kapindi ndicho nizishokala mhumikio hata vivi bayonda nisaidia kupinga madhoga Ahithofeli kwani kukonda kala na mlombi Zadoki na mlombi Abiathari kwa vizho chochosi ndicho sikira kula nyumbani mwa mtawali ambiro alombi Zadoki na Abiathari lola mahangwenga na ana wairi akilume kuku Ahimaazi mwana wa Zadoki na Jonathan mwana wa Abiathari na mkisikira utuo wosi mndahuma au manihirikire bai Hushai msenda wa mtawali Daudi akifika Yerusalemu makati Abusalomu waroho kala akwangirani mumo